Ku dlaya loku nga kunguhatiwa, Samantha Zungu u kuceteriwe kusuka ekaya ra yena naswona a hlaseriwa. U yimeteriwe nhloko hi nsimbi. Samantha u lovile loko a fika xibedhlele hi siku leri tivekaka tani Friday 13th. Uthi hayi mama, already ngimshayile uSamantha. Ngimshayile ngimbambe ne-boyfriend. Muhehliwa Brian Somfako u tshike ku endla xikombelo xa yena xa bail. Loko khoto yi nga se sungula, fokisi ri byele khoto leswaku vateki va Mahungu a va laveki endzeni ka khoto. U ri u vilerisa hi vuhlayiseki bya Somfako na timbhoni. U tlhela kombela leswaku swifaniso swa Somfako swi hangalasiwi. Khoto yi vuyi pfumelela na yena, kambe ku dlawa ka Samantha ka havava swinene. Something else engeke size sikhohlwe as a family. Yes, so siyacela ukuthi i-justice isize kakhulu ngalento lena. Vaaki a va kombisa nseketelo eka ndyangu wa Zungu. We will fight. We will make sure that justice is preserved in this case. Hambi Somfako a nga tshika ku endla xikombelo xa bail, a nga ha endla nakambe. We want the court to consider first that he's not a first-time offender. Secondly, they must consider that he was already on parole for the assault of the ex-girlfriend and also the rape on assault of the first girlfriend. So this one is murder. So they should consider all those facts before they think of giving him a bail. Ku ni xikombelo xa leswaku vanhu va xinuna va lwisana swinene na mhaka yo dlawa no xanisiwa ka vamanana tanihileswi tiko ra ha tlangelaka nhweti ya vamanana. We must all take blame. But we must stop this thing of reacting if there's a situation. We must take action before these things happen, because we are in a community, we know what is happening in relationships. Mfumo na wona wa nghenelela. Because of the ages of the children, it means as the department we have to be with them up until they get up to the age of 18 or so, and we don't abandon them at that stage. The program will just be revised. Nandzu u hinseriwe ka siku ra 30 n'hweti ya Ndzhati ku endla leswaku vulavisisi byi yisa emahlweni.